अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी सुफम नोमफों खंगदना लैरिबा लमदम असिगी नहासिंगदा बेम्बू टेक्नोलॉजी की मखादा मेड इन मणिपुर मिशन माई पाकनबा होटनरसी हाइना एमपी आर.के. रंजन फोंदोखरे ई पाउगी थबक तौरिबा मियोइसिंगदा पिननबा लैरिबा पेंशन की सेंफमदा अरानबा तौबा लैते सिंगनबा लैरगदी येंगबा यागने हाइना आईपीआर मिनिस्टर टीएस बिस्वाजितना हाइख्रे ओजा मरी ट्रांसफर तौखिबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi ओरिएंटल कॉलेज की माहिरोय कयाना यानिंगदबा फोंदोक्तुना इम्फाल जिरी नेशनल हाईवे थिंगलुरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल पाउमियंग ताबिरु पुनमकपु अरुणबला तरानोक्सरी हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी सुफम नोंफों खंगदना लैरिबा लमदम असिगी नहासिंगदा बेम्बू टेक्नोलॉजी असि स्किल ओइना ताकपी तंबिदुना मेड इन मणिपुर मिशन माई पाकनबा बेम्बू मिशन की थौमी सिंगना होनहनिंगी हाइना इनर मणिपुर एमपी आर.के. रंजन फोंदोखरे वाफम असि बेम्बू फोरम ऑफ इंडिया न सिंदुना इम्फाल ईस्ट पैलेस कंपाउंड लैबा लमयानबा संगलेंदा तरासुबा वर्ल्ड बेम्बू डे की थौरमदा फोंदोखिबनी 23 जेनेरा लैबसिगी मनुंगदा मणिपुर दगी यामद्रबदा 9 जेनेरा दी मणिपुर की सोयल से दगी ओइबा ngaktane aduna de bamboo se akhoi da lairiba bamboo groves khangde ama khangde lairi sing se masi akhoi na ngasi phawbada akhoi gi value added tawraga economically sinaba singamde aduga amaromdana bamboo se lairaba singi di timber ne hairini thaina gi halman gi yum even the first church, the first mosque, कोई इस्लाम धर्म सत्व की मोहिगी कैनो से लाइसेंस से इहाल हाना मणिपुर द सारम से सिगी फोरम पार्ट मना की द सारम से that was constructed by bamboo महाकना मखाताना एक इस पॉलिसीना मपुंग ओइना सनरक्ट्रिंगै दगी मांगोइनना वादगी सेंबा येलहोंगै असा थकसिंग असि मालेमगी कैथलदा मार्केटिंग तौबदा माई पाकनबा पुन्ना होनमिनबा यामना तंगाई फदे इंडिया दा पुन्ना वागी चामग कुंट्रा त्रुक बेम्बू स्पीसीज लैबगी मनुंगदा मणिपुर यांखै मरी फंगलिबनी मसिगी अखोइना करी कमदौना पोथोक्सिंग असि अहेनबा पुथोकपा यागदगे हाइबा असigi matangda ningthina wakhal chungsinaba yamna tangai fade haiba yauna wafam kyasu phongdokhe tharom adugi sarukama oina bamboo artist singda achamba khudol piduna ikai khumnaba loinana tharomgi dice member singda wa pambi sing khudol oina su tamki ई पाउगी थबक तौरिबा मियोइ सिंगदा पिननबा लैरिबा पेंशन की सेंफमदा अरानबा तौबा लैते कॉर्पस हाइबगा फिक्स डिपॉजिट हाइबगा यामना खेनै चिंगनबा लैरगदी येंगबा यागनी हाइना आईपीआर मिनिस्टर टीएस बिस्वाजिना फोंदोक्रे वाफम असि न्यू सेक्रेटरीट लैबा मिनिस्टर असि ऑफिस चेंबरदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोकिबनी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डीआईपीआर की डायरेक्टर बालकृष्ण एपीओ प्रेस टी संगीतासु सरुक याखिबा पाउगी मिफम अदुदा मिनिस्टर टीएस बिस्वाजितना मखा तारदुना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजूगी मपोक नुमित पालन थौरमदा कॉर्पस फंड की सेंफम लाना लौथोक्रे हाइना फोंदोरकपा वाफम अदु यामना लाइवक थिबनी मिनिस्टर इंचार्ज अमा ओइना वाफम अदु ताबदा यामना नुंगाइतबा पोई आमजूगी पेंशन स्कीम असे इंगसोक लिसिंग अमगा चमापन मौद्रागा तरुक तगे हौखिबनी मतम अदुदा आमजूगी मेंबर शेंग अमदे थौपुब सिंगना होनदुना खोंगलकपा सेंफम अदु मतमदुगी थौपुब सिंगना किशन विकास पत्रदा फिक्स डिपॉजिट ओइना तौदुना थमलंबनी कॉर्पस फंड ओइना थमलंदे लुपा लाख 15 रोम लेगदबनी हाइबसी करी करमना हाइरिबनो वाफम असि इंगसोक लिसिंग अमगा अमदगिना लिसिंग अनिगा तरामापन फाउबगी एक्सपेंडिचर मसा खाइना लई मदु येंगबिगे हाइरबसु येंगबिगे यागनी करीगुंबा चिंगनबा लैरगसु पब्लिक डिमांडा थंबिद्रिंगैदा आमजूना डीआईपीआर गा पुन्ना फमिनदुना वारी सानबगी खुदोंग चाबा फमलबगदी हेना नुंगाइगदबनी हौजिक फाउबदा पेंशनर कुंदा पेंशन के सेंफम पीदुना लाखली हाइखे तिगत पियो कसु कायब लेती अदुबु मदु पालेम सरकार द खुसी की सरकार नतेब अदना करीगुंबा पोट अमदा खोइन गांगजरी बब तौरी पोट पुन मक्सिंग जा खोइ नेगेटिव की पोट नते अदना खोइ छाइना हंजन जन आई हाइजरी से मयाम फजना हाइलाइट तौबियो मदुदे खोइ ngasi हापजरीबा तौजरीबा पुन मक्सिंग से अफबा अमगी तमंत तौजबनी अदना खोइ करीसु सैदा कनामत द बायस लेना खोइ थबक तौगिबा लेते
aduga akoi tawsu tawjaroi adu mayam gi phaba habse akoi gi phabani aduna mayam phanam gi damak ta koina thabak tawminare bani aina minister in charge orga su aisu for time being adu ai kamna kari thabak tawgane haiba su ai tambang amana te haiba ngamana te adu laiba officer kangbu get oi to phambiri singju kam kuina akoi department dur laigani karam kana transfer sakani haiba gi tanja phangbana te aduna mukhoji matam matam gi laiguni tawbudu matam matam gi aina ayama matam da director oro amar oiro akoi mayam se akoi manaba ngaktani we are all friends akoi na noina ai minister oina khalagadi koi thabak tawinaba yaroi khanganu adana akoi all akoi se colleague ngaktani akoi machin chap manaba lengjen amata da spirit amata da thabak tawinara kana thabak oigadabani haibase ai principal amoina matam khudimukta thamjaba wafam ni hauzi paw merthan atenba break amatang logjari Rotary Club Imphal RI District 3240 is organizing a sport fencing competition to be held on Sunday, the 22nd September 2019 at Rotary Multi-Service Center, Manipuri for the classes 3 to 5 for Group A and classes 6 to 10 for Group B. Registration starts from 9 am and ends at 10 am. Competition starts from 10:10 am and ends at 11:40 am. Prizes are first prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000 in its categories, and 2 consolation prizes in all the 2 categories along with cash prizes and certificates. Maitai Singi Puwariga Sagonaduna Laklaba Mafam Ama Oiriba Sagolban Tangapat Lairiba The Tangapat Restaurant and Departmental Store Ngaihak Awaba Pothafam Ama Oibata Natana Restaurant Manung the Yaujariba Inbuilt Departmental Store da Adomgi household items sing su Pangbiragani. Veg amadi non-veg ki menu items sing na adom gi taste bud to satisfy oihaliba menu items sing enjoy to biu. Amadi Tangapat ki view enjoy to biu. Langston Biraksi the Tangapat Restaurant and Departmental Store. break matungda makhataba pau pizari oza award pagi khudong chadaba mayok naringai parkhya matam naksilaklaba matamda oza mari transfer taukibabu yaningdaba phongdoktuna ngasi Oriental College ki mahiroi kayana yaningdaba phongdoktuna Imphal Jiri National Highway thinglure hayeng September tang 19 fawgi manungda transfer order kaktabadi mathangi numitagi Oriental College matam kaktana thingjelagini haina college asigi student union na lauthokre ama na head of department mathangi tha dagi di retire tawgane oja hum jina ba tawkramna chawgraba department satra chahum me lebi department karam na pugudu sini aduna huji madugi juma thakta huji ke semester exam matamni Oriental College ti atopa college ka manada ba system akhok leibani college ka da buju yade akoi gi CIA tawibini tha khudingi test tawdana tawwe aba khudimak tawribane si maraksi da oja transfer tawwa hajibo karam maung da yadina aduna hayengi manungda transfer order ji kaktragadi date 20 di Oriental College student na Oriental College matam kaktana thingjalagani hana press kin jam da phongchari tungda khoi saunaraba mahiroi kayana college ki desk bench ke kaya puthoraktuna lambi mayai da faijinduna mai thaki loinana lambi da chat ong kaya su lambi satpada thingba piki mahiroi singi khongjang adubu control taunanaba ahenba police force kaya ama thomjinduna honake nakal ani gi marakta akan mamoongda mungnaba amadi awai akhum chatharaba tungda condition kharada yasinaba porakpadagi mahiroi tarana saba team ama education department gi commissioner unanabagi dama police ki maikai dagi sem sakhe Student Union of Kanglei Park Suki Nipalak Suba Mapo Kumon Thauram ngasi Manipur Institute of Management Studies MIMS Manipur University Kansipura Pangthokre Thauram adugi sarukama oina sukna sinduna pangthok kiba tongan ba sangdamnaba singi makok mathang takraba singda mana mathum kusinaduna pungning thogatke Thauram aduga mari lainana suki president Dhanakumar Ningthogjana sukna safongla kiba mikuptagi lamdam asigi tongan ba issue sing ILP border pillar merger agreement mahiroi khunai yaifana ba thoram sing amadi leibaki oiba thabak thoram singda mapung oiba thodang lobata natana saruk yaduna lakli makha tarakpadasu ninghanaba laitana thodang lokigani haike sapong lo matung dagi leibaki tongan ba mairoi loop singa amadi
civil society organization singa punna khusamdana samina kanda khoi merger agreement border issue jese ILP gi hariba Manipur gi issue mayam ma sukna mangjin thaduna adum ngasi phawta saruk yaduna lagli matung tarakpadasu adumak saruk yaduna lag leiki gani Manipur da kanglei pak ta singnar pa khudimak sukta hanbalaitana lengbalaitana khongpham chena thengna gani haibo pham ngasi media thongda thamjari lamdam masi leibiriba mairoi khudingmakta aina haijani masi mahiroi ama oina laik tambakak nataba tongan ba leba ki issue mayam da su saruk yasanduna leba ki hoji hoji oiriba fibam si munna gyan tana khanga kanda aikoi gi tungda horak liba yumbi singi damak horak liba mahiroi singi damak ta khalla kanda aikoi ne tawrumba lawba yaba thodang kharadi leba ki damak amadi mahiroi singi damak lawmina si ai bo pham si ai ngasi gi horak liba mahiroi singi mafam da thamjari Swachh Bharat Mission ki makhada District Water and Sanitation Committee Bisnupur amadi PSED Bisnupur na kusamnaduna New Mini Secretariat Complex Bisnupur ki campus ki manung amasung mapan gi akoiba mafam sing sit sengkre thorum aduda sarugyakiba Kaino Volunteer Association ki President Irabot Sorai Semna plastic ki polam sing mai thaviganu mafam chana thambiu plastic ki polam sing saithok piganu mai thadok piganu plastic mai thabana mioi bada tamthiba laina kaya thokhalli haksang manghali haibasi miyamna matam khudingda ningsing minasi yariba makai plastic ke polam sing sijinaragumsi haiki mission gi makhada akoina antang tama thoidi paikhalpa program sing manungda ngasi si Bishempur headquarter da riba mini secretariat asigi manung suma panda sengbagi plastic maruina plastic sengbagi thabak sing asi tawi miyam da hygienic badi plastic ki problem sing mafam sana thambiu mai thado pigunu adu tukal amasung hotel ni mamangda thambiriba 10 bilase tangai phadan ani ni thambiro amana phatawdi hapagi ohelo amana only mai thaba yadaba plastic sikthang hamraba thambiu haidana hotel phambiriba tukan phambiriba singi magi dagi akhogi mateng pangjiriba ki bi site gi miyam ge phamda haijeri More Police Commando amadi taragani thui suba Assam Rifles ki Kangbuna ngarang nungthil khudeng thabi check post More dagi Imphal tamna lakpa Maruti Alto car ama sek tobugi thabak sa thabda brown sugar gram changwa ga mari ga konana faraba miwe ani adu technopol dagi kamkulon wifi apokpa pausai wifi amadi hawkijom mate mapuroiba laikhidraba Lian Khan Lan Jow Kowi makoi ani Maruti Alto car number MN04A4452 da brown sugar sing adu puduna lakwani faraba sing adu More police station da kusina krehairi pawgi marak thana tenba break amatanga logjuri Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana ulai bi Kangla Canback Industries की थामाबन DM College Western Gate की मायूक नबद लेबा Can Enterprises Showroom की opening ceremony लाखलेबा September कुलमाथोई लिसिंगनी तराग मापनदा पांगथुक जरगनी opening ceremony असि का मरी लेना Canback photo contest अमसु थमजरी contest असि आहान मना लुपा लिसिंग तरा अनि सुमना लुपा लिसिंग मंगा अदुगा अहुम सुमना ना लुपा लिसिंग अहुम थमजरी सरुग याबनिंग सिंगना हाइबन नुमेनसि की पुंग मापन फावदा लेथोक पिरगलगा Canback Industries की Canback अममम पायरगा photo session अमा पांगथुक जगनी हाइरिबा फोटो सी Canback Industries की Facebook page ता अपलोड तौरगा लाइक मसिंग ख्वाइदगी याम्बा कंटेस्टेंट दा मना सी पिजगनी Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of Lamjingba Times daily newspaper at Rs 10,000 only. For more details, please come and visit our Lamjingba Times office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837-353352 or 9402-991-938.
ब्रेक के मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी नुमिर हुमनी चुपना चथगदबा आचार अमदी सो सेम्बगी वोकेशनल ट्रेनिंग अमांगसी लांगजिंग लैबा CRPF हेडक्वार्टर दा RCWA ग्रुप नसिंदुना हुदोक्रे थौरम अदुगी ट्रेनर ओइना सरुग याकिबा मैरा फूड्स की प्रोपाइटर हंजबम सुरवलाना हाकिबदा मणिपुर असि खुत्सा हैबा हैबी कया अमलै अदुबु सुफम नोंफम खंगदबा अमदी सेल लैतबना स्किल अदु अरेंबदा मांगी मिपाल तांगदबा पुंसी मरेल अमा हिंगहन्नबगी सुब नोंबा लेपा यादे मदुदता लमदम असि वाता पादबा मिपाल तांगदबा लमदम अमा ओरकनी हाइना महाकना हाइकी ट्रेन करते हैं ग्रुप को, उनको बताते हैं आप हमारे लिए बनाइए क्वालिटी कंट्रोल करके, जैसा क्वालिटी हमको चाहिए, जिस तरह का हमको चाहिए ऐसा बनाइए, हम आपका सामान एक साथ खरीदेंगे, बल्क परचेज. वी बाय बैक दोज थिंग्स एंड वी पैक इन द नेम ऑफ मैरा. यू जस्ट इमेजिन दैट दिस विल हेल्प. ये मोदी जी का भी यही एक वो है मैसेज है कि आप बाहर बेचिए, देश के बाहर भेजिए, बाहर की पूंजी कमाइए. स्टेट हेल्थ एजेंसी Manipur State Legal Services Authority na mass enrollment camp for CMIST PMJAY ngasi Lamlong Higher Secondary School Lamlong Bazar da pangthokre thorom asigi saruk ama oina Ayushman Bharat Pakwara bu observance ki makhada leprosy, tuberculosis, diabetes and hypertension na chingba screening pangthokpa loina na awareness su pangthoki apex coordinating body kuraina sogotuna pangthokiba thorom adu da saruk yakiba Manipur State Legal Services Authority ki project consultant RK Sujatana खुदकता बेनिफिशियरी ओइबा याबा मियोय सिंह खनगतलगा PMJAY अमदी CMIST की कार्ड असि खुसिनबनी हाइके नीसे PMJAY नत्रगा CMHT PMJAY ना लाख मंगागी हेल्थ कवर पी युम अमगी मियोय सिंह अमा हेक्ता नारपकांदा चाही अमदा अदुगा CMHT ना युम अमगी मियोय अमा हेक्ता नारपकांदा हेल्थ कवर से 2 लाख की फ्री द पीबा कार्डनी मसीना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जेनिम्स ड्रीम्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स खुदिंग अमदी प्राइवेट हॉस्पिटल्स खर एम्पेनल तवी समना हाइबदा स्काई हॉस्पिटल सीजर हॉस्पिटल खर असगुम्बा कइनो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का टाइप तोरगा मखोई मफमदसु खुदोंग चाबा से फंगबा याय सी कार्ड से पाइरगा Coalition Against Drugs and Alcohol Kadagi Tarahumdoi Suba Foundation Day ngasi Health for Future hain ba motto da Manipur Press Club ta pangthokre thoramadu da chief guest oikiba RIMS ki Department of Psychiatry ke Professor Dr. Lenin na khunai asibu drug free ohenabagidama kadana loriba thodang asi yamna chawi khunai asi tongan balamda miyamna sakhagni ba lamdam amani adubu ngasidi naha kaya nisagi ipakta tawduna tawfom khangdana lairakpana ngasina kari hayengna kari haiba palefam khangdaba mawong amada lairakle haiki kanna chaduna lairiba natraga tokpuge haiba ngamdriba mioysingse masigi khaitang safanaba makoi gi punsi kannanaba makoi gi haksang soktanaba makoi gi macha masu singda mahik matai sandoraktanaba harm reduction haibadi nisha chabasi pura toktringai marakse masiri sidasu makoi da masamu soktanaba tawba akoi gi laying makhalama lei masi yam mai pakna sangsili adunga se khoi khunai si nisagi paktagi kannanabai damaktai khoi khudang ki thodang lei maroina hogalagli ba pikli ba angang singda nisagi se theng chauna phangi base akoi ngasi punna khantaminabagi तंजा दुला ए हैना थमजनिंगे थौरम की सरुगमा ओइना कदागी प्रेसिडेंट हिजम प्रियो कुमार ना लमदम असिदा ड्रग नंबरम ओइरागा ड्रग ललोनबा सिंगी खुबाक नुंगदा लाइखिगद्रा हाइबगी चिंगनबा कया लाइरे मसी मतम चाना थिंगहौद्रबदी आइखोय मियामसी हिंगबा ngamdabagi lambida laklagani haina nungnangba phongdokhi अखोइना किजरिबदी लमदम स्टेदा अखोइ ड्रग नंबरम ओइराकानदा अखोइ सि तसेंगना हाइतारगदी ड्रग ललोनबा सिंगी खुबांग नुंदा अखोइ मियाम से लैहिगद्रा हाइबगी पाखसबदो कदागी माइकेदगी थमजरी मरोइना मसीना मतम चाना अखोइना थिंगौदबा तारगदी ड्रग ललोमसिंगी खुबांग नुंदा लैहिबा मतमदा अखोइ मियाम से हिंगबा ngamdabagi तंजा मखक ओइरकनी हाइबा वाफमदो थमजगे अदुना मरम ओइरकांदा ngasi लेंगाक लोइसिंगना हौजिक जंक्शन बिरिबा ड्रग वार से मसी वान थोक लेना संहनजनिंगी हाइबा वाफमदुमै थमजरगे टेंशन जगे प्राइवेट स्कूल सिंगना फी लोकछलगा मेडिकल चेकअप मतम चाना तौबिदबासी यारोय प्राइवेट स्कूल खुदिंग मक्ता हेल्थ यूनिट अममम थमगदबनी लाकदोरिबा थासिदगी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना इंस्पेक्शन टीम अमा सेमदना स्कूल सिंगदा यंगसिलगने हाइना ऑल मणिपुर यूथ एंड स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की कन्वेनर KS रामेश्वर सिंगना हाइखरे अखोगी सेपरेट अखोगी हेल्थ क्लिनिक अममम बो हाइतारेना सम रूम सेपरेट रूम
मोगी अमम अखोगी फर्स्ट एड बॉक्स का थम्मकांदा अदुमाइना तौबियु हाइजबने अखोगी माइकैदगिदि अदुना स्कूल अथॉरिटी खुदिंगमंगनसु फीस खतंग लौसल्लकांदा अखोगी कैनो तौदबसी अखोई सुंगा यारोय हाबदुनी लोइनाना अखोई चलिबा था सिगी मतुंगदा अखोगी इंस्पेक्शन नमा अखोगी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न सेमकांदा मरोइना अखोगी मरी लेना लेंगाक सिंगदसु अखोइना तक्सल्लकांदा हाइतारेने स्कूल सिंगजिदा हेल्थ चेकअप से मपुंग फान मणिपुरदा अखोगी लैहन्नबा लोइनाना ngसाइगी मपुंग फाबा मतिंग लेबा महिरोइ खुनाय अमगिदमक्ता अखोगी मसामउ फाबा सितंगाइ फदे हाबदुगी पांदमना अखोइना चंगनजबनी अदुना पुनमंगना चुलबक मियामनासु अखोगी सपोर्ट तौबियोना इ माइकैदि थमजगे ngasi Imphal East ki manung chanbada laiba P Namjulong High School da coordinating committee na sinduna pangthokiba nongmagi oiba free health check up ki thoram aduda mahakna makha taraduna boarding laiba school singna tha khudingi amadi day scholars singina tha ani ahum gi manungda amuktang oirabasu check up tawgadabani loinana mapung faba afaba mating laiba khunai ama semnanabagi pandamda coordinating committee na tungi yumbiral singi damak lauriba thodang asida laibak miyamna punging thogatpiu haiki Loislapda maruiba pau amuka hanna Supam nongpom khangdana lairiba lamdam asigi naha singda bamboo technology gi makhada made in Manipur mission mai paknana ba honorasi haina MP RK Ranjana phongdokre E paugi thabak tawriba mioi singda pinana lairiba pension gi senfam da aranba tawba laite jingnaba leragadi yengba yagane haina IPR minister TS Biswajit na haikre amadi ozamari transfer tawkhibabu yaningdaba phongdoktuna ngasi Oriental College ki mahiroi kayana yaningdaba phongdoktuna Imphal Jiri National Highway thinglure Hojik phawbagi oina di Manipuri pawng matang se loijare Times of Manipur New miyeng tabiru punamang po ARUNBALA na mukha na kurumjari